Jesus. Mana. Oh, ndamubijemo wadetuye. Ndamubijemo amasano. Mana namubijemo. Bajya bakingi bose bamubodeka kayobe bakipfunze. N'izina rya Yesu Kristo. Soundpick TV. Tatizo na mapenzi bora niache peke yangu. Tatizo na mapenzi bora niache peke yangu. Tatizo na mapenzi bora niache peke yangu. Tatizo na mapenzi niache peke yangu. Limone parankwi. Yesu gira neza. Subakara katiki. Urera mwamurera. Oh. Subukara katara. Oh Jesus Christ. Jesus Christ. Njira. God, amufashe. Nizati na Mungu nakuresha. Niwaza ko Walizi satani. Ariko jeni wambesho tesengesho gashika ku Mana hanyuma abasore bakatangwa kuza kuresha. Bagatangwa kuza kubona bya bisusu, bagatangwa kuza kubona za ngidi, bagatangwa kubona ko ariwe kawe. Yo kwizera gusa. Yo kwizera umuntu w'Imana. Ariko nibyo ngo nyuma kuresha. Nikubera iki bagora iki? Baje kuba cyose bakareka ko umwana mwiza nkawe bariko. Cyose kiriya. Iwoni shetani. Muri cyo kwizera. Muri zo mu Yesu Kristo. Kwizera hamwe Imana ikora ibitangaza Imana izikora igikiza gusa. Mana gira neza umusabikazi wanda mukweretse Mana ndamukweretse Mana avuze ikibazo kwawe atamuhungu n'umwe akikumaka imboresha na mungu n'umwe akimutweru Mana kugeza ubu batagoye kubona igiti Mana kugeza ubu batagoye kubona inzobe Mana Jesus Mana ndamubijemo wadetuye ndamubijemo amasano Mana namubijemo bajya bakingi bose bamubodeka kayobe bakipfunze n'izina rya Yesu Kristo. Mana bazo babona igiti bazo babona Mana byo hicire byiza babonye bamushime mutagati. Fire Jesus Christ fire za Yesu. Uko cyo kirahetse ariko mukobwa ibyo byose niyo byanka mukobwa we ngoma ndongo akaniro kaza cyo iPhone ubwire ko byagenze tugatwarana cyo turandikiranira umbye ko byagenze niyo byanka mu Burundi
ndohera sise nuko bikoramo tuzuraza ngane gusengera no kubibamo ndakubibamo abahungu beza beza babyumva byase naho nyene muti wa uri kuri jewe Soundpick TV.